Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achhir tu si lian sang puya naktu ka Independence Day lomna turin Mizoram sarkar chon ehun poimo takmang turle ahman na hmuna te tel theu turin khula tu zongzong asom Mame district darla khuwa bekang Aizawl wangin mi somthum polin harsan antok Himachal Pradesh aru asunal sa wanga chena thlenga mi somparu kan thito Kumin Independence Day a police na thoksha choimona police medal zakwa sumnga pali sem ani don India min zelena amu champa Independence Day chunak to khian rampuma lomani le dona Mizoram po mun sang lomani ang Independence Day lo thleng tur pol hian Mizoram sarkar chon voin khan thu asiama Mizoram sarkar chon he hun poimo tak mang tur le ahman na hmuna te tel theu turin khole tui zongzong te soma abhik takin sarkar na thokte chu Independence Day lomna programa tel ngei tura hriatirani Mizoram chon kumdang ang bokin heni pola lomna inkhom lian ber chu Lamola zing dareta ni tran ni dona heu nine chief minister puzoram thanga chu kholian ani dona Lamola hnampon zarpot parin paret contingent te ain dekanga anchi bai book na changle tin march past nei ani ang chief minister Independence Day thucha asoi zo nu in national le state award te asem ngalanga paret contingent te hena lomana hlan bokang Lamola Independence Day program manzo ani nu chundar som pakhata sombik te tan governors at home Ras Bhavana omle donani ponto angin Independence Day pol hian sarkar le puichuam intina hnampon zar theu turangen na ti chuaka Mizoram po mitam takin an zoma Aizawl khopuya chuan sarkar hmun poimo baga kothera te hnampon zar tar chu ani police lampoin venhimna thataka kalpui turin ro manna an siam to ti kan correspondent thon na chuna soya Aizawl lamole a chevela police chanem thamtak da ani dona sarkar hmun poimo dangle zelena champa lomna ti buai zonga chet lak thena hmun poimo te chu ngun na zola ven me kani a police station tin te chu ven himna lama ro manna te fel taksiam tur hriat tir ani bok lungle a chuan voin khan Independence Day voi somseri pangana lomna khana pola bot sai Mary Mati Mera Desh campaign chu deputy commissioner office a borsa piramdilani hova manni in ramtana in pekna ti tharle tura thutiam punch pran pledge soirolna zelena swal tu te choimona hu national flag pot parle national anthem sangna hun man ani sersip a chuan borsa pu David lal thantlonga hovin sersip government high school a Mary Mati Mera Desh manani a Kulasip DCP Satola hun man ni in Hargar Tiranga program kalpui ni boka chenna inle kongkama te namponzar tarni district dang te ang bokin champhale khozola po hun man ni boka longta district chu hun sangsanga Meramati Merades campaign kal zela marta te rengna lungphun bot sayani Mamit Long Pol Village Council chon Mary Mati Merades campaign anneya Ministry of Panchayati Raj in Mary Mati Merades campaign program don angin long pol VCP in Indian hampon zarpot parin Indian hamla sakani a pans pran pledge le sanitation pledge soirwal ni in luang pol village council hom chung khopui dung mun sang ate thingchiak chi sang phunani Mary Mati Merades campaign thingchiak phun tur te hi Mamet Environment Forest and Climate Change Department atangala kani a thingchiak te hi tuikhurlu le Aizawl konglama te phun ani Lok Sabha MP Pusil Rosanga chuan anlama pathiana tanta tawangin anmani beitu te hriam hrei cher chu aso donlo ti asoya pathian zara hne na an chanjel tur thua soibok voin khan MNF party office namrun chung khoma MNF advisor ne bok Pusil Rosanga chuan thu soin thil thratia theito pan so ve line beyan tok fo ti asoya ril runa chang po omver hin ma se diriam taka ama beitu te top na hi aro pui wak ngai lawati Delhi borok soin Lok Sabha MP chuan thu in nasatakin anin kabreng ti asoya central le Manipur sarkarin anti tur anti angai ti in natakin all party meeting an soya MNF president puzoram thangan huai tur le zo fati tana ding het tak tura ati angin theito panchu ati soibok MP Pusil Rosanga chon NDA meeting a Manipur chungchang le UCC chungchang soilan an phalo wangin thu a soidulo phati asoya anhulama MP in ko khoma po Manipur le UCC chungchang soi an phalo wangin an ho phati asoibok Mizoram MP chuan sesona Manipur chungchang soi atum reng ti asoya thu soya dilna ero an phal saklova adjournment motion a thelo po hnolani a anupui ICO ompo ngai sak thelovin house a no confidence motion thop turin a thutlon party asoibok ani Zobok NGO te chuan voin khan lunglei press kapa thuthar la khom tu te an koma
zoboka State Sports Academy sakmek chungchanga National Green Tribunal NGT thutluk na nuk dok tura nornan karle thotran nia National Highway 54 dancha antum ti an soi NGO te soi dan chuan kumsang ni som pakhata zoboka State Sports Academy sakzo tep to ti puitlin theilova om chu poyan ti thule sakzo thei ngei ni se an du ti an soya kumsang ka som ko pasre he mun hi sarkarin lein za somriat na thozo to ani a Project Safe Tlongten he mun hi hum him ani theinan tin police a FIR le DFO te thelutin hemenu hian pe wanam chuangin ami malin National Green Tribunal NGT a Aizawl ko ta ti an soya hewang hian na chu tho chun zom thei ani talawanti zobok NGO te chuan infiam mun puini tur dodalna alom chu pui ti in a thei anga dodalan tum ti an soya he Sports Academy awang hian tuina atlem pha om an threlo ti an soya sum tam tak senga na tho lai alo thron op ta chu apoyan ti tak zeta an tu le fa ta na infiam na ram ro tling tur ti boy ani chu poyan ti hle ti an soibok zoboka recharging dam siam chu zobok khatang ta na poimo thule LGWSS dongve phak anni lo ti soin sarkar hen na sa zokin mala se anti a zobok khatangin antam kho chonan the topin ma an don ti soibok zobok tangin tongkam le chevel an hum hala anokal council hom chunga tu tenemo ram anron hum hal thar thut chu hrethiam har anti thu soim kang chuak thelle ram ngo hum hal kunga project safe tong hian ma anrona thengem ti anzot bok ani tong nar recharging dam siam ani le theinan te zoboka sports stadium sakchun zom ani theinan le piwanam chungiten NGT anzol kona hnuk dok tura phut nan zobok NGO chuan National Highway 54 hi dan tumta ani Mami district chung om darla khuwa bekang Aizawl wangin mi somthum palin har sanan toka anjinga sompuruk chu Mami district hospital dalu an ngai ani karkalta zitopni khan darla khuwa bekang thin pakhacham bekang azwara chum etu te chon boina hi an tok ani darlak atanga akaswani thudon dan chuan damlo jinga ngai tu omle tin hum thalo tak anom lem lova ati lama ngai tu ombe do do po voina ma chon din hun atha deu to ani Mamita Samagra Siksan when Netaji Subhash Chandra Bose Awasiya Vidyalaya NSCBAV Secondary Girls Hostel to Win Khan Bill to MLA Puis Lazilenan Hong Hona Thusoy Mami District in Zina Konga Masona Mel and Muthena Bungthar Kain Tatsu Alomum Leni Atia Mami District to Zina Konga and Fualchin Lea Aspiratial District here la Kanani Heng he at San to Zina Konga Le Sena Konga Te Fung Shanga and Niturang and Paglo Vangani Tia District mi puita chu anril du ngai tuna dik neya tumna sang taknen district mason tak nizel tura tran anlak atul hleni ati Samagra Siksa Deputy DPC Poisler ro sang chuan girls hostel Mamit High Seat somthum omti asoya Mamit High School atangin mi somle higher secondary school atang mi somni an vai nau pang somthum anom don ani Chanchinthar hi Akaswani Aizawl tanga puan ani Himachal Pradesh arwa sunosa wanga china thenga mi somprokan thito thudon danin simla a samar hila leminin temple hnolo wangin mi pakuan thia mi somni tanga somni manga vel inchima hinan tanga chancho nangor taka thonghalani a chief minister Sukhvinder Singh Sukhu chuan vandoina thena hmun hi to in chancho na thodan te enani mundanga chena thenga solana mamlika chenna in pani che tuilerin ati chia chungko pani atangin mi pasari an thia mi panga chancho an ni a mi pathum chin hrelovin an bo ani Kumin Independence Day a police na thok tha choi moina police medal zangkwa sumnga police amani don Union Home Ministry Sedanin President's Medal for Gallantry to CRPF ne nahlan dona Police Medal for Gallantry himi zani somni pakwa pe kan ni ang Union Home Ministry talan danin President Police Medal for Distinguished Service sumi somre pani hna pek turani a Police Medal for Meritorious Service himi zarok somli pani hna pek ani anga Police Medal dong turzinga hian left wing extremist hauche chetna atangin mi za somni panga Jammu and Kashmir atangin mi som seri pakhat le mar saka atangin mi som pakhat antel ani naktuk Independence Day polling President Draupadi Murmu chuan ramsung pete hna thu cha soidona zanin dar sari hian President soi hi Akaswani le Doordarshan channel ate ti chhuwa ani ang Chanchinthar serti topna na tang pui naktu ka Independence Day lom na turin Mizoram sarkar chon he hun poimo takmang tur le amman na hmuna te tel tho turin khole tu zongjong a som Mamit district dar lak khuwa bekang Aizawl wangin mi somthum palin harsan an tok Himachal Pradesh arwa sunusa wanga chena thanga mi sompuruk an thito
kumin Independence Day police na thok thachoi moina police medal zakwa somnga police sem ani don chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani